se okupimo u subotu od 16 sati u Sremskoj Mitrovici. Sremskoj Mitrovici? I evo stigli smo u Sremsku Mitrovicu. Kao što vidite, ljudi su ovde došli na ovaj protest, u stvari miting i deru se ovi, brate, ljudi. Vidi se, sve su intelektualci ovde. Valjda nećemo ući u nekakve probleme, ali evo kreće čovjek. Ćao! Ćao druže, kako ste? Dobro smo. Koja je ovo televizija? Neven. Neven, nisam čuo nikad za tu televiziju. Niste čuli? Nisam, druže. Stvarno? Mogu vas pitam par pitanja? Može. Evo, čekajte samo sekundu. Znamo da vidimo ovde šta sam ja napisao. Ne piše ništa. Ma piše, nego se ne vidi. Dobra. Da vas pitam. Pitajte, ja sam mnogo pijan sad i ne mogu da pričam. Nemojte me slivati. Gledaj ovo, ko je najbolji predsjednik? Ja. Okej. Pa Vučić, druže, jebemo sunce. I zašto? Pa ne znam, nekako mi potičao pod kožu, jebemo sunce, ne znam zašto. Najbolji predsjednik je predsjednik bio što je bio. Tako. Pa onaj koji je najbolji. A ko je taj? Donald Trump. Donald Trump, okej. A kod nas? A zašto? A kod nas? Kod nas nema taki. Nema. Ko je najbolji predsjednik? On ne zna ko je najbolji predsjednik, ja ne mogu verujem. Predsjednik Vučić. Vučić? Da. I zašto je najbolji? Pa, što pomaže mnogo narodu i mnogo brine za narod. Jasno. Aleksandar Vučić. I zašto je najbolji predsjednik? Pa tako, a šta je vama nije najbolji predsjednik? Pa da nema njega ne bi imao kuda da voziš auto. Jel' tako? To je sve. Najbolji. Ja mogu još par pitanja vas? Ne, hvala. Dovoljno vam. Ćao. Jel ima kafana? Ne znam, možda sigurno da ima. Hvala. Pali navigaciju, ne znam da idem. Vratimo po sebi. Aha. Znate ko je najbolji predsjednik? Vučić. To. Vučić najbolji predsjednik. I zašto je najbolji predsjednik? Zato što je sve uradio za Srbiju. Jasno. Možete mi kažete koje su to stvari? Putevi, škole, bolnice. Putevi izvrsni, škole izvrsne, sve najbolje. I Ko je najbolji predsjednik? Tako je. Naravno da znam. Kako, reci mi. Predsjednik naš. Kako se zove? Bože, kako? Mislite... Vedran. Vedran. Okej. Aleksandar Vučić. I zašto je najbolji predsjednik? Zato što za uspešnu Srbiju ima. Za uspešnu Srbiju. Šta je uradio za Srbiju? Sve. A daj mi nešto. Izgradio autoputeve, infrastruktura, sve. Infrastruktura, dobro. Da. Vučić. I zašto je najbolji predsjednik? Pa zato što je dobar. Zašto je dobar? Uradio ti je puteve. Dobro. Uradio ti je ekonomiju. Povod za bojkot jesu visoke cene goriva u Srbiji koje su jedne od najviših u regionu, ali i u Evropi. Nisu jedne od najvećih, nego su najveće cene i u regionu i u Evropi. Na cenu najviše utiču praktično akcize, koji su praktično poreski nameti države i koji su kod nas u Srbiji najveći u odnosu na region. Dao penziju na vreme. Jasno. On je vrlo koristan čovek i ja ga vrlo poštujem zbog toga što se on trudi. Trudi se da zemlja preživi, da nema rat. Jasno. Kako se zove? Vedran. Aleksandar Vučić. I zašto je najbolji predsjednik? Jebi ga zato što je najjači. Zašto je najjači? Zato što je najjači. Kako je najjači? Objasni mi. Pa lepo, ima ljude, brate, ima nas. To jeste. Ima nas, braću, cigane. To. Idemo. Gospodine, jel znate ko je najbolji predsjednik? Pa Tito. Tito? Vučić. I zašto? Pa zato što je sve uradio, je ga i puteve i ovo i ono. Znači živite ono par excellence. Ne živim, ja sam na socijali.
Ljudi, idem sad u ovaj smog zbog vas. Sad će da mi IQ ode dole 20 poena. Znači, svi like, okej? Ne vidim Big Bossa. Tu je negde Big Boss. Čekaj, ga vidiš? Buraz, vidi ga. Naš koja aura, naš koja aura. Ne seri. Nema predaje. Nema predaje. Saslušajte me do kraja. Nema predaje. Oni su... Izvinite, ko je najbolji predsjednik? Ko je najbolji Pa Tito je bio najbolji predsjednik! Dobro je, nemoj sad Tita. Nemoj mi. Ne gotivim nijednog političara od 90. godina. Znaš zašto? Zašto? Evo, prođi sa svojom kamerom i snimaj. Srpske zastave se nalaze svuda po zemlji i svi ih gaze. Teško ustavno krivično delo, je li tako, Batina? Najbolji predsjednik je Vučić Aleksandar. Tako je. Da. I zašto je najbolji predsjednik? Zato što je ovo jedno od najboljih susreta što se tiče svega u celoj Srbiji. Sakupio je ovde mladež, ovo je susret mladih. Jasno. Ko je najbolji predsjednik? Vučić. I zašto? Dobro večer. Ko je najbolji predsjednik? Pa treba mi da bude Aco. Dobro. Srbine, Aco. I zašto je to tako? Zato što je najbolji, ba. Ali moram da pričamo. Vučić. Nemoj da me ovaj kameraman snima, brat, znači nisam dopustio snimanje, brate. Jasno. Znači, nemoj da me snima... Aleksandar Vučić. I zašto je to tako? Pa znaš sa ko je Vučić? Tako je. I zašto je to tako? Zašto je najbolji? Zato što nije lopov, ne krade, voli Srbiju, voli vas mlade. Jasno je, čekaj. Pa čekaj, pa daj da pričamo, čoveče. Ljudi... Vučić. Vučić. I zašto? Zato. Što je najbolji, eto. Zato što je najbolji, a šta je uradio to da bi bio najbolji? Pa pogledaj na TV-u što je uradio. Okej, a šta je to uradio? Pa dosta toga. Pa na primjer? Evo, napravio ti autoput da možeš da stigneš do Beograda za sat i 15 minuta. Jasno, ajde. Vučić. I zašto je najbolji? Pa eto zato što ja tako kažem, mađo. Zato što ti tako kažeš. Možeš da mi kažeš zašto to misliš? Neću. A zašto? Pa da. Najbolji predsjednik Aleksandar Vučić, brate. I zašto? Zašto? Nema bolji, brate. Ko je bolji u trenutnoj situaciji ovoj? Ko je bolji? Vučić, kao Vučić je izuzetno dobar predsjednik, da ti kažem nešto. Jedino što ne valja kod njega je to što ima okruženje oko njega, okruženje ljudi koje je pored njega. Ali ti misliš da su loši ljudi oko njega, a da je on do jaja? Oko njega su ljudi... Slušaj, prijatelju, evo samo da ti ja kažem. Znači, ako 4 drugara moja treniraju, jel ti misliš da ja nisam 5? Ma ne mogu sad, tražim, druže, bus tražim. Kako? Bus tražiš? Jasno, ajde. Bus traži, kaže. I sad da vas pitam, zašto je on najbolji predsjednik? Zato što je najbolji. Zato što šta? Najbolji. A zašto je to? Zašto je najbolji? Zato što je najbolji. Znači, najbolji je najbolji. A kako možeš da koristiš reč da opišeš tu istu reč? Nema bolje. Jasno, znači nema. Znači, zato što nema nikog boljeg, on je najbolji. Jest. Najbolji predsjednik je? Vučić. Vučić. I zašto? Za sve. Pa za... Majku ti je... Više je uradio za narod. A šta je uradio? A sve. Šta? Pa puteve, Puteve? škole, mostove, šta god. Jeste znali vi da u svakoj državi na svetu skoro imaju putevi? Ali u našoj državi nisu imali. A dobro, ali moraju da dođu svakako. Pa kako mora? A prijatelju, okej, polako, okej. A šta ako je on nas zadužio za narednih 100 godina? Koga? A nas, Srbiju. Pa naravno. Dobro. Ali nešto da te pitam. Da. Ovi žuti što su... Ma ne kažem ja da su oni bolji. Ma nisu bolji, oni su pokrali te pare, ja ih ti vraćam. Verujem, ne, nego samo pitam zašto je Vučić najbolji. To je samo pitanje. Najbolje radi. Jasno. Najbolje radi. Okej. Najviše uložio... A ne može bolje od toga? Pa može, kako ne može. A imate li vi bolje? Pa ne znam ja nemam. Pa ja vas pitam. Evo, imam ja sebe, ali ne mogu ja. Dobro. Mi kad budemo imali boljeg, mi ćemo dovesti bolje. Ne, ovo je fair odgovor. Hvala vam lepo. Pa zato što nam je renovirao zemlju. Jasno. Digo nam je plate. Jasno. A koliko je digo plate? Za koliko posto? Koliko otprilike?
Pa digo nam je, svake godine pomalo dižu se plate. Zar nije da je sad ono tipa u Maxiju i u drugim prodavnicima sve mnogo duplo skuplje? To jeste, skuplje jeste. Šta onda znači? Ako su duplo dignu se plate i ako duplo je više košta sve. Pa jel se tu išta promenilo? Pa dobro, slušajte, pa sjajno, mislim, ja samo znam da i malo ide ekonomija, kako da vam kažem sad. Au, kakav vatromet nam je pripremio gospodar Vučić, predsjednik Vučić. Wow, kakav vatromet. Alo, Vučić, vidi kakav vatromet ima. Wow, i hvala vam, aj subscribe, share i sve to, aj ćao.